سروک گشتی پارتیا ماف و آزادیان حقوار düzgün kaplan استودیو کورسان 24 meyvani mine بخیراتی که düzgün. Merhaba Serçavaki. Peki düzgün proseye destekler. Proseye ki yani drastiye de ne çaveri kiri. Gelu ef prose dibin fişarin navxoyi de çebu, bin fişarin nav devleti de çebu. Un çava denir ki. Na rojulata navinda tevlu hebin heye. Yani şerri İsrail, Hezbollah, Hamas, o İran. O ez baver dikim ev şer her berdavam bit. Jibo ku İsrail parastınafa mühim dibine. O devletin yekitiye Avrupa ve Amerika junsa. Na ye Türkiye vak akılmendin devleti attır savan eve. Dibejin eğer şerreki navbara İran ve İsrail'de eve bibe deskeftin jibo kurdan derbişit. Yani statü derkevet. Ev ya jukhara tırs dibine. Yani ev siyaseteki rastış gelek şaşa. Yani dibece kursu statü dest nexe. Yani ger ev fişara nav devletine bir ev problem rojlata navi nebane li Türkiye proseki ustatu bavartki despeynedik. Na ez gerek Ali ki da çi dibece ci hak bidim tu. Yani 2013'de da projeye ki çareseri bu le proje halat bu. Çaba halat bu. Yani baş bu halatiyo üçü bu. Her usan nuhacı usaya. Yani PKK vakha muhatap kırtın. Yani mesele kurt ne teni PKK'ye. Yani çedibe devlet gel PKK'ye jibo çek berdan silah. Çek berdan haber bide. Em pişkirici bidin. Em vak hak pardı bejin. Her PKK her kişi proje bibit. Çek berdan ev gaveki baş em pişkirici bidin. Le mesele ki kurt ne eve? Mesele ki kurt mesele ki kolektif. Peki düzgünlüğü ha bu saate gotun yani mukabini ve ev proseye go despekirici yani ne bavay ki şeffaf işte bu dibin icraya geçtiği nayin eşkerek işte spekülatif dengo ne husa yani de gotun jiku miti rapor kamade kiriye miti ev rapor peşkeşi hükümete kiriye AK Parti ve MHP kiriye u pişti rapora miti ev prosede despekiriye. Yani çiye? Bel. Zelaliyetine tuzani. Bel. Yani mesele Kürt. Yani emdi bejin mesela Türkiye setu yek saliye komari piroz kır. Ev salindi davi. Na setu yek saliye komar çi bu? Xaşi he bu. Yani bu Türkancı xaşi he bu. Na. Yani ev kaşer, darbe, zindan. Yani ses salide rastici tecrübe ekme xarab evi kır. Emdi bejim mesele Kürt çareser kırna rojulata navinle mesele Kürt hakkı Kurdanca gereki beydayın hakkı man revahaya yani Türkiye mesele ki her mezin mesele Kürt'e yani hak keki düzgün yani Türkiye gelo duhazi PKK çek berdi xwe helbeşine yani problema PKK dibine yanjı çareser yapırsa Kürt. Ez dibim bak çek berdana PKK led akılmendin devletin yek ali ne çek berdana PKK. Evya baş buzanın. Deh sağlıcı Kurdistan'a bakuş şernine. Yani gerilla ne maye. Şerri ki navbera PKK devleti de tuneye. Na derdivan dibejin Ali Öcalan'da eğer PKK ez bikarabım kontrola Türkiye bigirim ev şerri ku niv devleti çedibe ez karbinim. Derdi Ali ki de akılmendin devleti eve. Evya siyaseti halate. Em dibejin çareser kırına pırsa kurd. Eğer devleti Türk ses salidine jiyaneki baş, devleti baş bu kaza idare bike ev mesele çareser bibe. Em dibejin çılıp pensat PKK mesele kur çareser nekir. Hem ne çareser kırına meseleye ki PKK. Çareser kırına ne çareser kırına. Noha ev siyaseti ku ses salı dudome ev yacı ne çares bu. Yani devlet ne kurda xılas kır, kurşu ne devleti guard. Her du alici rasti ki jiyane ki xarab meşyan. Ez dibejim kursa ki gelek giringani zaman kek düzgün te got ku 10 salın li Bakurê Kurdistanê Tirkiye tu çalakî PKK'nin yani salê de carek çalakî bir yan jî nabê. Lê şer li ser xaka Başûrê Kurdistanê dire. Gelo ev stratejiyeke yan jî projeyeke hem devletê hem PKK. Noha Ali PKK'da em gelek rexne dikin, bawer bike em aciz jibun. Tu zanî, noha tiştek bibêjim, ew ku PKK idare dikin em nizanin.
لی ام تشتک تزان کرد اداره نکه من هزار جار گوتیه نه PKK نه جبو مافی کردان siyaset و hareket dike PKK جبو داگر کران کرد که نه یه دولت ترکیه جی Türkiye PKK xwara ji hacet nişan dide. Ji ber şu mesela erişi Kurdistan'a başvurduk ki Kurdistan'a başvur çıma eriştik. PKK hacet nişan dedi. Tudu beyji Kürt birayın mene. Eğer em birayı tene federasyon eglere heye. Tu çıma ihtiramı ev federasyona nagri. PKK cerusa. PKK çıma kabul naka evdara halbijartın çedibe, koalisyon çedibe, millet irade ihvan nişan dide. Gerek herkes hürmeti ev devleti federal bike, devleti Türkçe navda. Naha ev yanaka peki hacet nişanlı da operasyon açedike şehset günden Kurdistan'a başvur çol biye. Naha ev operasyon çekek Cemal. Operasyon milyar dolar adıçe. Naha devleti ku lepersin kirine 45 sal ev şerida dibejin bütçeye 15 sali a Türkiye çiye ev şerida. Yani te ev manayı ki 15 sal bütçe tudu kari Türkiye secar serbun biki nuva çeki ev pereci ki derdik eve hem Türk'a derdik eve hem Kurd'a derdik eve ev şerida tani Kurt te kuştun na gencin Türk'acı te kuştun yani ev şer ne faydayı Kur'dan o Türk'an nineci tani emdi bejin PKK ne çare serkına meseleyi kurdu. Liver keki düzgün mesela gavago medya Türkiye dişopinim raya güçtiya Türkiye dişopinim gelek caran tesman. Bitaybeti dve dema davide dve prosede gelek cara hati esman. Dibêjin de mêza Kurd e, masaya Kurd e sê alî hene. Aliyek PKK ye. Aliyek netewî demokratên Kurdan in. Ku ev pêl her diçe berferehtir dibe. Hani pêleke gerek berfereh ya netewî demokratên Kurd û muhafazakarên Kurd ku ew aliyên olî binav dikin. Dibêjin ku dewlet divê van her sê navendan jî wekî muhetab bigirêde ku bikaribê temsîliyeteke wê hebe. Belê. Çawa dibîne kerem ki. Yani ez dibêjim her alî jî xeber bide. Ben. Yani ev meseleyekî mühim e ez nabêjim tenê gel min xeber din gel partiya min na. Ev meseleyekî neteviye hemû alî de xeber bidin. Ne tenê alî Kurdan yê Tirkan jî xeber bidin. Ji ber ku ev mesele her du gelin. Tu zanî yani Kurd bindestin Tirkiye dagir dike lê çareserkirina ev mesele her du gel ikna bin. Her alî xeber bidin. Ne alî tenê çekdar. Aliyên mesela aliyên Kurdên em bibêjin netewê perest hene, çep hene, liberal hene, mirovên aqilmendên Kurda hene, dezgehên sivîl hene. Ne tenê PKK. Hemû alî de insan gerekî xeber bide. Yani em ew alî de vekirîne. Yani masa ne teyin be. Lê serî da devlet gerekî irade hebit. Yani hükümet û devlet irade hebit ku yani bibêje min dixwazim ev mesele çareser bikim. Belki ne gora dilê min. Lê siyaset em vak reş û spî nabînin. Gavên baş, hêdî gavên baş bavê jin em vak partî dibêjin her baş e. Her baş e. Em wisa ev mesele çareser dikin. Yani xeberdan, diyalog, diplomasi her çi qas zêdetir be ev manayê ku ev mesele jî hêdî çareser dibe. Yek jî ev ne tecrübe ne tenê. Tecrübeyên devletin din jê ye. Yani em dikarin ev devletin jî tecrübe bikin. Tu zanî kekê ne tenê em. Yani devletin ku akıl, zana avan jî alîkariyê me bikin û em jî alîkariyê bikin Kurd. Kekê düzgün yani niha di dîrokê de li gelek cihan jî diyar bûye. Problemek, pirsgirêkek her çend nê çareserkirin yani diyalogê paşî wê pirs alostir dibe, pirs berferehtir dibe, pirs mezintir dibe. Tu bawer dikî Tirkiye li mijarê niha wisa temaşe dike. Yani eğer ez mesele AK Parti'yi de AK Parti serî de rastî jî tiştên baş kir. Çima ittifaqê xwe guhart ev meseleyekê din e. Ji ber ku 2015 da hendek hatin kolan tu zanî ev darbe salek dinê darbe çêbû yani Erdoğan mecbur ma û ittifaqê xwe bigore. 2015 da derfetekî gelek mezin ji bo çareserkirina pirsa Kurd derket. Yani
dîsa meseleyi PKK nexwast ev çareserî berdevam be. Yani ev dema sistema serokatiyê dixwast Cenab-ı Erdoğan lê awan gotin em te serok nakin. Mesela ez naxwazim ev bixwe zindanê de ye bi Birêz Demirtaşê got ev dema Birêz Erdoğan mira got eger hûn piştgiriya serokatiyê bikin ez ji bo we otonomî bidim. Yani otonomî îdarekirina Kurdistan got me kabul nekir. Ev siyasetekî şaş bû. Lê niha eger rastî ji AK Parti ez baveriya min MHP nîne. MHP siyasetekî dijî Kurdan kartîne. Eger karekî başî bike em bibêjin MHP re jî bibêjin. Tu karekî baş kir. Çima AK Parti inisiyatif da Bahçeli ku ew bangewaziya vê proseyê bike. Ez dibêjim yani gotina Bahçeli tesir daha zêdetir dike. Yani meseleyi terörizm, PKK û nizanim ji ber ku Bahçeli ev alîda reyî digire. Kuştina askera, leşkera reyî digire. Gotina wî daha zêdetir tesir kir. Yani dibêje Öcalan were ji Dem Partiyê de gruba Dem Parti'de bibêje PKK silah berde. Ev ya gelek tesirek siyaseta Türkiye'de kir. Lê tiştek Bahçeli nizane. Yani em bibêjin PKK xwe fesih kir. Ne olsa? Lê ev naye ev manayı ku meseleyê Kurd çareser bû. Ji ber ku Kurd 30 milyon Kurd ye. Yani mafên reva hene, insani hene. Zimanê Kurdan, jiyana Kurdan, Kurd dikare xaxa jî îdare bike. Niha car caran min kekî Cemal röportajê de jî dibêjim Cenab-ı Türkiye dizanit. Niha devletê üniter. Eger em bibêjin Türkiye'de Kurd nîne. İstanbul 20 milyon nüfus ji Ankara'da idare kirin. Ne olsa sisteme gerek ki em dibêjin ademin merkeziyetçi. Yani devlet gerek ki kuvveti xwe merkezi belav bike. Hakkı Kurda jî bide. Yani eğer mesele Kurd çareser be meseleyi baveri hene. Türkiye hemû ne Müslümanın. Yani demokrasi. Ez wê dixwazim bipirsim kekê düzgün. Çareseriya pirsa Kurd ve bûna derfeta demokrasiyê bû Türkiye. Yan jî li Tirkiye ber bi demokrasiyê ve biçî lê pirsa Kurd neyê çareser kirin? Mümkün e ev? Nam ev pirs gelek car tê pirsîn. Ez bak serokî partiyek û siyasetmedarım jî ez dibêjim eger Türkiye demokrasiyê be naye ev manayê ku meseleyê Kurd sedî çareser be. Lê eger meseleyê Kurd çareser be min garantî didim Türkiye dibe sedî set demokrasî. Tu zanî mühimtirin meseleyê Kurd e. Yani em bak İspanya em binerin. İspanya endamı yekîtî Avrupa'ya o Rekupek sistemeki Rekupek şey hinci mesele katolan xelas nekiriye. Yine Kurtî ger tu bersiva min bidê kekê düzgün. Ev mijara qeyyûman û birêve birnavê proseyê paralel mümkün e ev çima wisa dikin? Yani dibêjin alîkê dibêjin destpêka pêvajoya nû alîkê de jî qeyyûma davêjin evê dikirin. Niha ev qeyyûm kekî Cemal partiya me jî dikeve bijartinê ji bo endamtiya namzetiya parlamento avana çend kaxiza dixwazin. Yek kaxiz jî dibêjin adlî sicil. Yani sicila wî paqij eger paqij be. Yê belediyê de da jî evê dixwazin. Adlî sicil arşiv, qayda arşivê. Yani ev dere daha zêdetir arşiva adlî sicilê. Niha em bibêjin bak serok şaredariyên HDP an jî demê. Awan ev belge didin. Devlet distîne û dibîne jî çi dava heye çi dava tune devlet dibêje na başe tu dikarî namzet bibe. Tu zanî dora jî namzet dibe û qeyyûma davê jî ev ya ne siyasete. Yani eger ev iradeyî bajar e tu zanî sedî da şêstî rey dide ev ya yasayekî anti demokratik e em dibêjin eger serok belediye dibe belki mirovek tukuje an jî qazayek çêdike belki dimre lê heqê devlet nîne ku qeyyûman bavêje meclis buxa dikare serok hilbijêre. Gelek spas bo te serokê giştî Partiya Mafû Azadiyan Düzgün Kaflan stüdyo mêvanê.